Ma'ananga Lo'au Ken Pela. Ka e tuku pe mua e ke whainga maari ke ata e whainga maari ko ni ke whahoko atu ai Polokalama ko ia hai riwiki ma whahoko atu pa mo Palofesa Dr. Siosiua Lafitani o kui ko Vavanga'i Sivilaise Ono'aho. Ko Polokalama whakoni ko lahi ngahi Polokalama ki mua ma whahoko mai o talanoa ai ki hono Vavanga'i ko ia ngahi Sivilaise Ono'aho. Ya ku korige ma whamalo at pea ki hoko atu ai tau Polokalama ko ia i he auni. Taonga pia kuongo le rei atu e Polokalama ko ia ke te ki motolu ki a pina. I he ahan whukoloto ke tai le rei, ai Palofesa, i he Polokalama ko mana ke whahoko he ahoni, Palofesa Dr. Siosiua Lafitani, ke whahoko atu e Polokalama ko ni, malo tau mau e whiwhini, e Palofesa, pia ko tui ko e whiawhi aini, ta te whoki mai ke hoko atu e ta talanoa ko ia, ki hono Vavanga'i ko ia Sivilaise Ono'aho, tai le rei ko ke Polokalama he ahoni, aku fefe hake Ngaue pe miken pelana. Malo pito Tonga, pe ko whamalumalo at pe e talamalu e whanua lo tu moe ako, kai to e hoko atu a e ta Polokalama pe whawhiwhia i ta kei mao e whainga maari ko ini, pe ke i tauhi mai e ta Polokalama, ke hoko atu e ta talanoa, pe mo e ta tātālanga, mo e ta Vavanga'i ai tuku au mai ai tau kei mo e Vavanga, mo e anga e whahinga whakauhinga, ai whahinga e tangata, i he ta whaako e lotu mo e whananga, mo e ta whaako e ako, Chinese mo e filosofia, ki he tupu mai e foi mamani, ki he tau tupu mai pe ko e whakaukau o e metaphysics he filosofia pe ko e cosmology, ke talanoa ke tupu'anga o i umea. Ka te uwhawhoke atu tonga. Mahau. Mōni lahi apito, Profesa koe, e wiki ko o siku ta lava whuka o whanonga mai ne ta talanoa me ngahi whananga, hao ai ke ngahi lotu. Peko da au men he wiki ni, amnakfu ke ta Polokalama na ta whakaukau atu ke ahoni, ke ta hoko atu he ngahi waalalahi koe he Big Bang Theory, koe evolution pe ke DNA, ka i whakaukau ko ia, ka ui ngā whoki na ai o ki ai kau kaliki, kau tangata na nauhanga o whai ngahi Vavanga-ki-Tupu'a i he ki-mua ini i a kalaisi. Pea ko tui ko whainga māle le ieni ke taki iafe ke kau tangata koe ni i kariki ke whakahoko mai e ngahi Vavanga na nau whakahoko, ki-mua ke ta toki hoko atu ke ngahi Konga tolu koe na e manaki ke ta talanoa ki ai, ko tui ngahi Polokalama amuiang, ke ta toki lava au ke ngahi ke ngahi wa e tolu. Ko ni ka kore atu ke au te whainga maari ko ni ke o mai moha ngahi whamatala ki he Konga koe ni ngahi Vavanga na e whakahoko he kau tangata koe ni me kariki. Koe konga mahuinga o pito ni Tonga, he na e whaifoki ai amana ki mo e whakaukau, ke ta kamata ia Charles Darwin, Darwin, yeah. Pe mo ne whakaukau ki he evolusia, pe ko e evolution, Pe a ta alu mea ke Big Bang Theory, ke pā e whai mamani, pa ta alu ke DNA, pe ta hau ki he whakaukau o e atom o quantum physics. Ka koe ngāhi te whito i Vavanga ka atoa ia ko e ni Tonga. Ko ngāhi Vavanga ko toa ia ki mui. Pe koe uhinga ia koe hange ko o whakarea. Na u toi wakai ki ai i o se ta Polokalama pau pehe. He kai ke ta lawa ke ta hao talanoa i e ngāhi whakaukau whasainisi mo whaka ako ki mui. Ka hiri ko iana e fofoa i maia me mua i senturia e ono, senturia nima ki mua ia kalaisi. Pea koe fofoa i maia e he kaukariki. Ka pau e ave e tau manatua o eik mo tau kainga pea ange ko e Tonga. Ko ne kona ta talanoa ke ai ke tupu mai ke whakaukau e creation mo e tupu mai o mea. Na tata anō ke whakaukau ai whakawhananga. Na whakaukau, ke tānoa ke whakaukau whakawhananga, pia mo whakaukau whakalotu. Panata ki i hanga o huloi,
Na taki hanga o hulu I ai ngahi fakakaukau I he Big Bang Theory Evolution no highlight pe moe DNA. Pe koe amanaki ia ke ta hoko mai ai ka koe ne kakatoa na ia ke ta foki ke kau tamakariki he ko nau tolu na nau fua o mai ai whakakaukau o I whakatupu o ke he ia me he whakakaukau o I whakatupu na ta talanoa ki ai I he whananga pea moe tui koe ai ngahi lotu motua. Na ta o talanoa ki ai ki ngahi lotu motua. Ai apa ko pehe ko mea pea o ku lelei taha ke maa opo lelei pe ta talanoa I he ta talanoa ki he hau ai ngai whakaukau ki he tupu mai ai mea kotoa pe moa o ke whahinga tangata me he Sivilaise. Ke ta whakatou sio mo wakai ki hema mo mata. E tonga koe ta whoki koni ki he kaukariki koe kaukariki, koe mahu inga kaukariki, pea hoko atoa kauloma, koe kaukariki, I he talanoa koe ki he tupu mai ai umea. Ko nau toru ai fuafua kau filosefa, moe kau wako, moe kakai, na nau talamai. Tau wakai ange, pena e tupu mai pe umea aia ia nau toru ina tula. Kono pehe koe tonga pe ku mooni pe ku loi, tok fai hono sivia nai pak fai pe u fa totoro ke pak fai u talanga ai koe poini mau inga koe kaukari kina na talamai tau ki tatari ane wakai ange pena e tupu mai pe u me aia whakanatula o ika ikau ai whakatupu ea o tua pe ko ngai o tua koe foi poini a ko mau inga ki he tatalanoa ko ene mooni mo ene loi ko ikai ke whakapapau I mo tae whakapapau ko whehu I ke he. He koe kaukari ki e na nau fōfua talamai e mea koe. Koe ngata he kaukari ki o whai ki mui. Talamai pe nau tolu koe tupu katoa mai pe ai o mea koe ngahi o tua. Pe huai e ne whekau aki mo ngahi o tua. Pe koe fōfua ko nea me ko tā e fo I mape koe ia he kaukari ki. Ko hono talamai ka tau tō koe fuafua kamata ia ai pehe he tangata. Mahalo pe na e tupu mai pe o mea o ikai ke kauai ai ngahi o tua. Pea ko hono whakarea e taha. Koe kamata ia ai mala ai ako koe filosofia, lo sika mo science. Ta koe hono whaahinga na e ui ke ki nau tōluia. I he kuonga o I kaukariki. Ka te tā kamata I he ahoni tonga I he fo I toko whā. Pea koutui me ia o pe ki he te ta alu mahalo koe fo I Polokalama e tonga koutui whafofua fo I Polokalama e tolu. Ke ta hanga siofi ai sio kehe ai kaukariki ki he hanga e tau tupu mai o ikai ke whekau aki moa o tua pe ko hangahi o tua. Neongo kuiai e ngahi fakakaukau ai tonga o latu peko o ngata pea pehe mai rewaia. O mahalo pe o kuiai e toko taha ia o mo ui ka oku imu ia I he ume. Ange koe tau whatata ko Aristotolo. Nane pehe. O tānoa peko Aristotolo ke tupu e ume apa ne pehe. O mahalo pe o kuiai e foi iwi, e foi force. I muia I he umea, ko ene mūpe, ku Ngaue e umea, pe ko ene fōsia o ku ikai ke mū, pe o ku mū. Nana walu pe he te tau taranoa ko eni, o ku nau toi alu ka ko mea maari e, ko kamata ko ke nau pe he, o ku ikai ko o tua mo ngahi o tua na nau whai whakatupu, ka te whakafoke apu tonga malo. Koe Konga ia mahu inga koe I he whakaukau ko niku ki hanga hulu mai ai whakaukau. Ai makatu unga ko te whakaukau e ke ta whoki ki kariki ki kau tangata koe ni. Koe ngahe he toki lava ia ke hulu I pete mahino ange I whakaukau e taim koe te ta whoki ai Palofesa ki
kita foku ko talanoa ki he evolution ko a Charles Darwin anga na talanoa ke ane nai o ka pau e lava ke ta lava o talanoa mai he ka he ngahi fakakaukau ko ni mga hibawanga ko ni e kau tangata mahu inga ko ni fa ko ni ko ke talanoa ke ka kutui ko fakakaukau i o kita kamata mea ki nga kita foki ki kau tangata ko ni kita kamata talanoa nge ki anga e na wakai a ki na tolu i he malai ko ia e Palofesa. Malo Tonga ko whaamu ke ta fuafua sio ki he tangata ko tales, ko thales, pe o ko whatonga i ko tare, pe ko e fuafua tangata ia, fuafua ki he Konga loto o i centuriono. Ki mua ia kalaisi. Ko i fuafua tangata a tare. Ko ia nane talamai. Pe nane fuafua talamai ki mamani. Ai fo i fehui. Whaka filosofia. Pe mo whaka sayanisi. Ki he tupu mai ai ume ana ne pehe. Ko e ha ai iai. Te kai ke hanga hataha o whai whehu i ko ia. Ko talanoa ani ki he whakatupu mo e tupu ai ume. Te ke hanga hataha ia tala mai pe ko e ha ai iai. What is existence? What is existence? Ko e ha ai iai. Ko e ha ai iai i e tau watu ki ai. Aia ko konga hono ua ko reality. Ko konga ua ki ko existence. Ko e ha ai iai ia te ia pe. Ko konga hono ua ko what is reality. Ko e ha ai iai i e tau watu o ilo ai mea ko ia. Aia ko what is existence pa mo what is reality. O ngo whakawhai ke hea o mga aue ke mo Palofesa ino ke whatua kau. I ene vavanga fo o ko ia ko mga aue ke ai ko vavanga o universiare. Ko vavanga o ia i pe ko theory of existence ko universalism. Ta ko mahu inga talanoa i umea ko ni ko talanoa wha filosofia ki tupu ai o mea mo e nau ia. Ko tares pe ko thales na ne fuafua thales na no farea ko ia na ne fuafua fai e foi fehu i ko ia. Ko ha ai ia. What is being? Pe ko te kei hanga hata hai a fehu. Ko katoa Mesopotamia, Sivilaise kau Intus, me India, ko Hindu, ko Ispite, ha me Mesopotamia ki Papire o ne Sumeria, Sivilaise o kau Siu. Ko ki hanga hata hai a fehu i mai pe ko hai iai. Ko hai iai. He ko tau talanoa ke whakatupu e Tonga. Ko tau talanoa ki he u mea oku iai. Ka koe malae ako, koe mea mahu inga he malae ako ko e te hanga ai e fehui ke tonu e te fehui ha whahinga mea. Hange koe pehepe mo malae o media. Ko ne hao koe a tangata whaiongongo mo channelisi o fehui hala. E mau e tari hala pe e whakatontono dia he toko taha ako ne whakaeke. Ko malae ako, ko pau ke whai e fehu i tonu, ke mau ai tari tonu, mo mea o mo onu. Pea koe fehu i a koe o whai hono whakalanglangi i a ki koe toko taha koe ni a thales, pe ko tares. Ko ene ua ki whai e foi fehu i koe. Ko Sivilaise ki mua ata mai pena o tō. Na e tupu mai e foi mamani mei he o tua.
Ko o tua na e hao me mamani, ko mamani na ula ki hao pe tupu mai e ngai o tua, ko fu ita no ai walu pe hepe. Pe na e fai e ufehu ia e confuses mo lao si, poko lao tū, i Sivilaise a sia ina mo ngai Sivilaise ke he, hange ko urumi, i ngai Konga mai ki mue Sivilaise a India. Ko na ufehu i ke u me a whakamolare, u me a whakaloto. Kai te kai ke pe he maha tahai. Ko e ha ai o tua. Ko ta tau pe he, ko e ha ai o tua, mo e ha ai iai. Ke whatonga i e tonga. Ko tau pe he, ko e ha ai iai, ko e whehu ia ko e a tāres. Pe ko e tau ai ko i ki he fo i maka. Ko e ha e fo i maka. Tau ai ko i ki he o tua. Ko e ha e o tua. Ko ai ko e foki me ke foi maka. Oku iai e foi maka, oku exist. Ko tau alu ke o tua. Oku iai e o tua, oku exist. Ko ngahi fehu ia. Na hanga he tangata ko nio fofoa i me. Pa ku fa apa i atale sia i mamani. E ko ia na ne fai e fehu, e ulak fehu i whaka filosofia. Fehu i oku whakalosika. Pea fehu i oku whakasainisi. Ne whanau i mai sainisi me foi fehu. Ko me ea ku oa ka usainisi o whaina whatotolo ke nau ilo pe koe hae iai o mea kuia. Whataha pe oku iai, pe oku ikai. Oku iai, oku exist pe ikai. Sai kapau oku iai. Hoko ate fehu e ta. Koe fehu i uloa ki whaka ontolosia, whaka metafisiki no ui filosofi. Ko ne kapau oku iai. Sai, io, hoko ate fehu, mui ate fehu. Koe haa aianga o iai koia, koe haa aianga o foi maka. Fehui whaka epistemologia. Ko fehui o mui atu ia he fehui uloa ki. He fehui o metaphysics o fehui. Ko hae iai. Ko hae fo i maka. Sai. Tari mai, ko fo i maka, ko mea au fefeka. Ko mea au te lava wala ki ai. O kulanu hine hina. Sai. Ko ne mahino ko natulai fo i maka. Tau hanga reo whamatala i hono urunga, hono characters, hono attributes. Pe koe kaukari ki ana nau omi fo i whakawhai ke urua ki, koe haa ai iai, ko tālesi. Koe anga whawhewe tau iloat ki ai, neke ke talanoa tālesia ki anga tau iloat ki ai. Toki mea ena, toki huu maia. Ko sokolate sia mo ne ongo students a palato mo Aristotle na nau kamata mai, ai talanoa ki epistemology. Ai te tatoki alu ki ai hataimike. Ka koe ta nofo koe a tāles, pe koe peherewa e tāles, ka toi foki mai ka tāles. Sai, koe haa ai i ai, pe koe tau ta nofo koe ke cosmology, mo cosmology na anga whawhewe na wako mai cosmokoni ke anga ke hoko ate alo e ume akimu. Pe koe tāri rewa a tāles kau hanga o whaosa ke kai tuku a peherewa e tāles. Koe iai, koe mea kotoa pe oku iai, oku iai, koe me ape ia. Koe foi maka, koe fu akau, koe existencia, koe reality e tau ilati. Koe mea ko oku ihe iai, oku ihe univesi, oku i lolo fonua, oku ihe foi mamani, koe me ape ia. Pane adlewa fehu i taha tānaki. Ka koe nau tupu mai mei fe. Mantui koe talanoa ki mo a ia koe talanoa i Tonga. Tupu mai e ume ame he o tua. Tupu mai e ume ame me he ongo o tua e ua. Tupu mai e ume a koe whikawak mo e o tua. Pe he mai rewa a tālesia. Ko tānoa pēni he koe kulahe ume a ki ene Vavanga-ka ko. Pe he mai rewa a tālesia. Koe tupu mai o mea sio hola tāles, sio tāles ke fu o se nita. Sio tāles ke vai. Sio tāles ke mea kotoa pē ka pau e koe koula ka pau e mea de koula e vaia. Koe uka mea ka pau e haka e uka mea mo koula o melt e haka e vaia. Pē tāle. Sio koe umea kou nau alo vai.
koe mao alo e a kese o vaia. Koe aisi, liliu e aisi, pa peherewa e, aia koe maka mo a kau mo tangata mo mea, koe nau tupu mai mehe vai. Ke hea mo e mo talanoa ai ulotu mo e ufanangana ta o se auke. Pea awhangatuko le vai a tāles koe whakaukau whakaulaki a kou ta whi e talanoa ke. Kou whi e ulaki lawe ke. Koe mea kotoa pe koe tupu mai mehe vai. Tau tolu, a kau, maka, haa pena, mono manu, tupu katoa mai mehe vai. Pe e foke mea kotoa ki he vai, pe koe alu a mao ki he vai, o liliu koe ao, o uhahi whakatau tolu, o tafe. Koe mea kotoa pe whonua o alu ki tahe. Ka te whakafoke atu tonga mahalo. Ke whakaukau maari e ni Palofesa, o ko mai koe ni kuta au kia i he aho ni. Ko i ngā whoki he koe ngahi Polokalama ki mua na ta whakahauko na ta talanoa ki he ngahi whananga, ko ngahi tuu he lotu, ko ngahi talanoa ki he ngahi lotu. Na tau kamata ake ngahi mea na tau kamata he atakai, na tau kamata na ia e otua, ma ngahi otua na ta hausi talanoa ki he ngahi Polokalama ki mua. Ani ko ke whamatala mai, ko me ko maari ia he whakaukau ko ni ko mai e tālesi. Ko lava ke to'o, ke ne nofo Vavanga'i, he ngā whuki he kawenga ko ta talanoa ki ai, ko no Vavanga'i ko ia o ilo. Ka nofo tangata ko ni o mawahe ia me fo i whakaukau motua ko ia. I kai ki te whakaukau ia ko mea ko toa pe me he o tua. Ka ni whehui ko ni ko ke talanoa ki ai. Koe haa iai, pe hoko atu rewa ta koe mea kotoa pe o ku tupu mai mehe vai. I he ni whama opo. Ko ngai ko mahu inga iai, he whamatala ko ke o mai, Palofesa. Aia, koe malawa, ke ne Ngaue, hono ata mai o Vavanga'i. O lava le vea ma vahe ia mehe mea motua ko koe na e talamahi kakai koe ki mua. Koe mea kotoa pe mehe otua, me ngahi otua koe kuonga koe ia. Ka konu mawahe an tala mai e koe mea mehe vai. Ka koku siwa atu, ne whakahoa koe ki Tonga, pe ko whea taimi na atau mawahe pehe ai, me tau talanoa ke ngahi mea, koe hae iai, i he tau ngahi mea whakatonga, he ngahi tui mo ngahi otua ko ia. Ko whea taimi na tau mawahe ai, o hange koe tangata koe ni, o tau mawahe me ngahi otua, mea ko toa pe koe ngahi otua i Tonga. Ka tau mawahe rewa o ai hawhahinga ilo hange koe ni, o ku talama e tāres, mea ko toa pe mehe vai. Koe mo oni ia hango ku ki talanoa ki ai, koe me eki mui, pe mo oni pe ku kai. Ka koe mawahe koe Vavanga'i mehe foi mea koe ia, ihe iai, ki hawhainga mea e taha, mehe o tua ki hawhainga mea e taha. E Palofesa, pako whea pena tau mea pe hei Tonga, ke tau i Tonga pe i kai. Marea pito Tonga, koe tau mea koe Tonga, na te eki ke asima ia. Te ke asima ia Tonga na iai hatau fo i kuonga pehe. Koe. I kai. Pe oku pehe ko toa e ufonua ia Tonga. O kai ko Tonga pe. Koe. Pehe ka toa u Sivilaise e mamanina, te kai ke nau lava nau tōluia o tala mai o ku hoko e whakatupu, pe a tupu mai e u me a o mawahe mehe ngahi o tua pe koe o tua. Koe. E te ke hoko e fwoi mea koe ahe Sivilaise e whahinga tangata. Ko ne fuafua hoko pe anaia i kariki. Ko tau tōluia koe tau tōku sio pia tau tōlu he fakakaukau ko ia, i e huu mai a kau misnare na nau huu mai mo e ako. Fuafua huu mai me kau misnare na nau mai mo e ako whakakariki, mo e ako whakalomana. Na e o mai he kau misnare. Ka nei keike nau fu alu nau tōluia he nau ako i whakalomana mo e whakakariki, ki he loloto e filosofia, mo e sainisi na e toki o mai e Palofesa Tutahelu mo atenisi. Koe. Ko talo e tuuta mai a ko ia ki Tonga,
o ku te kai ke whakawhehu e a ko ia I Tonga. Ki mua koe pa whatua a tenisi. Te kai ke whano whakawhehu I ana e a ko I e whainga whakawhehu I e uhinga whakakariki koe ni. Koi. A neonga na e o mai he ka misnare a ko whakakariki mo whakaloma. Kana I kai ke nau alu na tolu ke fo I loloto ko ia aeni a koe na toke haa futa whakahu mai mo a tenisi. I he uhinga whakaako o koe kua pehe kua fo I mea whakafuta mo mea whaka tenisi ko mea eo wa ko he ngai university I he filosofia mo science mo losika. Le sone taha ko classicism ko classical studies. Ko le sone nau alu ke usilaise motua. Pa ko tui ko whehu I mahau inga ia pa koe tari e ni ko ai atu tong. Ko tau toki I talanoa pen ki he mea ko ia o whehu I atales he no whakahuang e futa ki a tenisi. Ai a kau na e o si hu ia ki ngai university I Usila ke moto. Ki mo ai a tenisi na ha futa ki he no toki a Tuki a futa I ilo mea ko ia hena ki ne ilo ia mea ko ia I Tonga. Ine no fo mai me Tonga high school. Ka koe mea ia koe uwhehu ia ku mahu inga. Koe mea whau Tonga tau pehe. Oua nā ke rea pehe. Oua nā ke whai e uwhehu I koe ia. He o ku tapu he lotu. E whehi a kakai a ko. E whamala ia. I kai koe u mea pea o ku tau whakatotolo ke ai tau hanga whehui. O koe ke ne uesi ai e ia e tau lotu. Halo pe koe ke lotu pa ko walpau ke lotu pa ko wak pēpunpongi o lotu. Wha mau hala whako pe ko sio ai au talanoa mai a he o mea koe na e tupu mai foi mamani me he vai. O ku ta e tuia masi. O koe ko au ia koe lau ia atales. Ko fails. Ka koe mahu I ngā koe tamai a koe na e fua hoko koe filosefa o mamani koe ngā koe ne fui whehu I e taha. Moi hafua e ni ngāhi fakakaukau na taha. Koe ne fui whehu I. What is existence? Koe haa ai iai. What is being? What is reality? Anga whawewhe e tau ilo atu. Kihe iai. Pe koe tāri ena e tai maa. Koe ne tāri ena na tau tupu mai me he vai. Koe tāresi. Koe tau maa miri hoa koe. Kata. Koe mau hei whiwa ma tō. Koe mea whokia tonga na te kai ke o hei whiwa tō kamata o hei whiwa allergic I he tau ko osi. Osi e tau e me ko tolunga fulu tupu e knofo I Kenpelani. Toki maua wene he me ani pa kou. Alo e foi a kau, folo foi a kau mo mea ka ko o vare peku. Koe mea peku toi ka te auki o alo huhu. He huhu I pe au o kai ke toi hei whiwa kau te kai ke o alo huhu. Ka kou kore wha more atu he ku wha hoko. I e tangahi Polokalama koe o vare pe koe ko kāre pe. Lere hoku I hua koe whakatapu. Whawhoki whapea tonga. He koko apongpongi ko follow whea kau e tolu ke tata au whea ko hei whiwa. Ai e ko whanki mea ke hoku ihu. Hange ko whakatapu ka koe ata kai kovia Kenpelani ke te hao nofo ai he mau kita hei whiwa. Pa ke loi tonga mea au mau ai mau tolu hei whiwa. Mau he fo I uhinga la lahi e ua. Koe tu koe a ACT, a Australian Capital Territory a mautolo, a inu koe a Kenpela. Koe fo I territory. O ku tu ia he fo I maalonga mounga. Ka koe fo I mounga, o mau olonga au pito, ka ku toi luo, hangia fo I passion. O mau tu ai a Kenpelani. Aia ko te hawe ke Kenpelani me se neu te kaka ki olunga, o te hifo ki loto ke whitu kano. Aia mau maalunga ki he altitude ku manifi ea. He koe tau alu koe ke ofi ke tahi o matolu e ea, tau lava maanara le reina tau wanga ki ai.
Ko mautolo ni maunofo he ea ku manifi he ku maalunga ki olunga. Ko fika ulua ki o malawa i ke mau hei whiwa. Ma o ngahi mea ke. Ko mea hono ua, ko pollens. Ko whanki pollens, whanki fisi akau. Pea koe akau native plants, koe native trees o whonuani. Na e tōpe he kau aboriginal ai akau he ikai ke whakatupu ai ha hei whiwa. Toki ome kau Britania o mai e u akau pea me Britania o tō heni. O nau tupu hake fisi akau ko ia heni na ikai ke whauia ke atakai ko ni. O mau hei whiwa mau tō. Ka te uwhafoki atu tonga ka pau te ame au ke whietana ki mai ka ta toki hoko anu mawa. Ke mea bea pau ke hoko foki palofesa he mea pa ku tonu ke mahino peke kai kau whanau. Wange ke malanga e tangata eki nei. Nau sio ai. Tau pene hina vai inu. Koe loto pe kamata pe malanga pa ne inu ina hina vai kai sio pe kai ngalo tu tau e tangata eki. Mo si ilo pe ko alu ke holo hok ta au ki lalo. Koe lele ko ni ulere pe mo utu. Ka lava whai tau malanga. Kau pe polokalama. Alu pe po tau wai pe tai ni ke whahatare tau kau pe whahatare. Kai toki hoko te ai polokalama. Ja koe kai whoke te usa ia tonga e mea koe ni he koe. E koe mea nei kai ke hoko ke te au ke ulea, pe au tare, pe au mawhatua, pe au ware pe kuhu mai ha mea ia he ea ko fofonu. Pe aku distracted, he, ki he e te taime o ku te lea ai i hange koe ni he mauri media, he. Kai ke, ka koe hange ko ho talanoa koe na ke motua malanga, he. Kai ke te whaafoke atu tonga ka takna ki kamata hu mai maha. Koe, koe ngā ku mahino e konga ulakia koe ni pe ku, pak moen ve fakakaukau ke o mai, ngā mahino pito pe ia, pak wana ku ke tari me te hui koe ki tonga, kuna kei ki aha tau Sivilaise pe, ka koe Sivilaise nu ku tau talanoa kia i tangata koe ko tales, ai e kune tari e whihui, tau tupu me he vai. Pak ngā ko re tahoko atu mua ki toko taha hono ua, koe ngā ke ta au ki ai ki toko taha koe hono ua. Io tonga koe tangata hoko, koe tangata ko annex member. Koe stiuteni pe koe taha ko ia a tales. Ka ko te kai ke ohanga ai atu ai wahe whonua koe ni na tupu mai kai kau tama. Koe whakarea koe tama koe ni ko annex members na te aimone stiuteni te noa kia he ose ai ni ko annex members. Koe foi toko tolu ko ia ku pehe koe kau tolu i koura ia o kamata ai filosofia mo sainisi i karisi. Ka koe kau tangata koe ni koe nau hawa nau tolu me he feitu ko militus. Ko militus na tu ia i he wahenga ko aionia. Pa ku asa aionia he toi tapu. Ko aionia ko militusi ko koloia ko theater he ahoni i Turkey. Ko kautama ko ni ko kautama na nauha o me feitu ko me matatahi me te teri ni ane ko o kui he ahoni ko Turkey. Ko kau militusi ia pa ko foi wahenga ko ana ui ko aionia. Ko mana tu ia ke peke o atu ai. Ne kai ke nauha me atenisi na nauha me tafaaki ko ni o me militus kau aionia, Pe kui pe nau tol ko ui pe thares of militus, Ko Palofesa Futahelu ko ne tohi koe i filosofa koe ko Heraclitus, filosofa manako apito a Palofesa Futahelu pa faua ne tohi filosofa me Ephesos, I Atenis ko Epheso ia tu ia i Atenis, ko ana ne ko tohi ko Palofesa Futahelu isa koe Heraclitus of Ephesus. Ka koe tamake hea te utanoa whaas ka Heraclitus he kukau ia to whaa koe ni ka te utanoa ka Anaximenes, Osa Thales, Anaximenes, Tutenia Thales, koe kau tama Ionia. Ka koe kuhau emi kia Anaximenda ai tama, koe whika uai. Ko Anaximenes na ne ulakahanga o mai e whakakaukau o evolutioni
ki mua ia i laulau senturi koin ki mua toki hoko mata wini ia ki mui au pito. A Charles Darwin, a tama Britania. Koe tā mai nia, nei pehe e ia. No foi a fakakaukau e tau tupu mai pe ne pehe. Ko ki tau tolu ia o ku na tau tupu mai tau tolu me he fu uika. Na e fu uika, na e no foi a he tahi, pe a nehanga ia whakatupu e tangata pa nehanga ia puaki mai o. Puhi mai ki tua pa koe fuafua tupu ia tangata. Pea koe mea koe kuia koe evolution ni ai fo i vavanga koe a anaxmenta. He koe uhinga. Na atau uaki i he loto kepe fu uika pea tau toki tupu mai. Evolve mai me he loto me fu uika ki tua hoko koe tangata. E ko tau tolu ka atoa he fakakaukau anaxmenta. Koe hako e fu uika koe ni. Kai tuko ngeko ki konga si ia i he ne vavanga. Ki he tau tupu anga. Pe he anaxmenta. Tau tupu mai tau toria me he whekuki ai me ai ua, opposites. Ko mea e ua, pea koe ongo mea au kumna mui e ua. Ka pau koe hange koe whakatata koe cold, pea moe hot. Pea koe fo iwi koe ia, pe koe mea koe ia. Nane hanga ui koe aprion. Koe aprion koe ne pehe, koe whaahinga iwi o kuia i two opposite forces, pea koe na whekuki ai momoko. Ta whaatata, koe momoko moe maafana. Koe na whekuki koe ia, o kuna hangarewa whakatupu mai, o ku tupu mai e o mea mea. Koe talanoa ia koe a anaxmenta. Aia koe hao e mea kotoa, koe hao ia i he whekuki, ai two opposite forces, pea ka pau koe aho. Tau pehe koe aho moe po uri. O ku whekuki ai aho moe po uri, i loto i he aprion. Koe aprion koe fo i hingoa pena ne ui, hange e ha fo i force, pe koe fo i iwi e taha. Koe mea kou ta tau ai me ne whai ako, he ku talanoa pea ki he aprion, koe ki talanoa kau tamani nei toi tupu mai mea, mamani mea e ua petolo. Neonga o kune pehe o ku opposite o koe ai mama mo po uri o koe ai momoko mo maafana ka koe fo iua ko ia koe u hange koe two sides of the same coins o ku iloto pe ia i he fo i aprion. Aia o ku tupu mai pe ai mea kotoa pe me he fo i iwi lahi o ku tupu ia i mui e taha i he mea kotoa pe. Hange pe ia koe talanoa koe a Thales, poko Thales, tupu mai mea kotoa me he fo i iwi lahi pe e taha koe vai. Ka te whaafoke atu tonga ko anaxmentas. O ku maari e pito, Professor, ai whakaukau koe ni mo Vavanga'i koe mai anaxmenta. Ngā he te whakaukau atu ki ai, tau tupu me fuika na puaki mai o ku mau whoke koe ai talanoa e tohi tapu. Talanoa ko honori ko a Tiona ki tahi ko he fumea polo he fuika. Maare. Ya ave foko puaki ki he feitu ki ninive ma le feitu to ofia te feitu ko ya. He feitu ko no fai me ha me ka tamu ni kariki. O o mai fe fa kau ko ya e foi o vai fita no te tapu na simila. Pe mo fe fa kau ko na puaki da to fuika. Porque tam go o tala no ai ko anaxmenta ki hango foi ivi force e ua una fe paki ko o tupu mea. Ai aku whakakau ki tau tori Tonga o me pela ni mai time ko tau a whai ko tau tolo afi. Maare. E mo tau whai ko tau tolo afi foi force e ua tau hanga o tolo i wakau he mea ko tau tolo i koe ai. Kai ko ngā kai puho hake afi ai. Ka ko maari a bit whakakau ia ka whakakau mai whoke ai tau tahai ko ni i he filosofa ko ni i he whakakau. Koe whahinga force mālohi e ua kuna whekuki pia mlawa rewa ke tupu mai ai hawhahinga mea. Kako anga pia ku wakai ki ai e Professor kau te whoket pika koe.
Ia, teu malo tonga ko whaamu ke o hake hata o i kautama, ke mea mai ke ai a tau kāinga nau mea mai, no ta no hoiki, koe na, Ko tare sena pe ko fails, Koe founder ana o filosofia sa inisi pia mo umala e ako i e uhinga whakakariki. Koe tangata ana koe na ne whai e whululak whehui. Aia ko Thales of Militus. Aia ko tare ia, ia ko Anax Menta ana. Ni stiu te mien, ko Anax Menta ana. Pea na ngata foki eni o hu mai ko ho tānaki mai a Anax Menta. E tonga. Koe. Na te amea ke tānaki mai ai, ka tā... Koe ta hoko taua e Palofesa ki he whika tolu. Ka koe mea koe nana ke tānaki mai o ku mahu inga pea o ku mooni au pito ia e tonga ki he... Ki hanga kone ai vavanga mo tātālanga kone o ku tawhai. Ki he tā talanoa, ki he u fakakaukau a kau tamakariki. E nai poini na ke... Koe hako e toki, ai manga fo i poini, fo i te poini ho talanoa ne nai ko ki... Nau whamatala fo ki me he fuu i ka. E mea koe tohi tapu ko koe na e li koa a tiona ki tahi. Iyo, a tiona, iyo, a siona, iyo. Koia, a tiona. Iyo, koia, iyo. Koe, mahala koe tamana ne lau e tohi a siona ka koe heku nau mei wheholoi taha mai peka o tama koe ni. Matui koe tau tānoa ai ni ki he fwoi kuonga pe ia o ku mei tō tatau mai me fwoi kuonga koe ni he talanoa e toi tapu e tonga. Koia. Ka kou loto ke tau alu ki a Anax Menes, Anax means, ko Anax Menes, aia koe ka hake tae taika koe ni. Koe sia nā ana o ki mei fōtunga tatau e tama koe ni mo sokolates. Ka ku ki talavou pe tama koe ni a sokolates. Ko sokolates fuku na pehe koe tangata nai kai ke fōtunga le lei. A sokolates. Ko Anax Menes. Ko mea mahu inga mo tangata koe ni mui pe ki a Anax Menta. Ka koe mea mahu inga pe mo Anax Menes koe i fo i fakakaukau pe o e tupu mai a umea. Koe whakatupu neongo o kia e ni ngaahi uhinga ke he ana ki he umea ke. Ko ene pe he tonga na e tupu mai mea kotoa mei he ea. Aia koe whihangahanga ia o Thales. Pehe Thales koe vai. Pehe Anax Menes koe ea. Sio holo. Ka ke manatui tonga unau kei Aprioni a Anax Menes. Water vai koe tama koe ni koe ea. O ku nau fo i tupuanga pe taha. Nau pehe pe koe tupu mai me a me fo i tupuanga e taha. O ku nau taha pe. Aia koe fo i substance pe taha. Paku ina to koe substantialism. Nau whainga sio a kau tama koe ni a kau ionia. A kau militus. Koe pehe rewa e sio holo e tamani ne pehe i kai. O ku pehe Anax Menes. O ku kai koe vai, o ku hala a Thales. Pea ku kai koe Aprion, i he lau a e ku whai ako ko Anax Menes. Kai pehe e ia.
koe ea ia na e tupu mai e mea kotoa mei ai. Si o holo ia, pene pe ia, hei kai ke lava ha mea ia, o ta e tupu mai ka pau he i kai ke aha ea. Hange pe koe lau koe a tāres. E pe he tāres. Hei kai ke tupu mai ha mea ia ka pau na i kai e vai. Vai, tupu mai e maka. Vai, tupu mai e akau. Pe he tama koe ni. Koe e anax minis. Koe ea. Ka tak fa more. O ku i kai koe o tua. O ku i kai koe vai. O ku i kai koe Aprion. Pe koe fo iwi o ku whakatou oppositi. Mui e ua. Ka koe ea. Ia toki lelelere vai kaukari ki he ea o sete nau lelelere vai o si mai mai Aprion. Hoko mai ni ki he ea. Ka ke manatui e Tonga. Koe mantui Tonga koe mea kumari e. He na e o si tui pe ngāhi Sivilaise motua hange ko kulawe ane nai. Na e tupu mai mea kotoa. Na kake nau pehe na e tupu mai mea kotoa me fo i whaa koe haka nau pehe. Koe fo iwi mālo hi ka haia. Na e ne whikau aki mo e tupu mai ai Univesiti mo e mamani. Pea whikau aki mo ngāhi o tua koe ea. Koe vai. Koe afi. Pea mo earth. Koe fo i main elements ya koe o universe. Kako tui te ta toki hau tau aia o ta no whakaikiki ki e kautama koe ni. Iha fie mao i he talanoa ke Sivilaise ka koe hange pe koe talanoa ke uwhananga mo ulotu. Koe mea pe koe fie tau o whai e whamama wha koe fwoi fakakaukau ke Tupu'a. Pea koe ni ko anax mini sen koe vai. Koe vai e, koe Aprion e, koe ea. Ka te whakafokia ki tonga. O kumahari e Profesa ai taimi ko tau sio i ko ke anga e nau. O hange ko talanoa ko stiu teni e ae koe. A koe tamako e mi he ko nau i tatau pe, substance tatau pe. Ka koe ngā ke nau nofo ko fakakaukau i talanoa tamako e uloaki, talanoa mata aresia he vai. Mea tau lava sio mo ala ki ai. O mai ke Aprion ko e tamafika ua, next manda. Pakon wa mai ke fika tolu ia talanoa e ke mea ke ea ia ka ku. Hange ku kamata ke foke talanoa e alu ke mea ko ki tau lava te tolo o sio kia. Hange ku talanoa pe ka whainga mea ko ki tau lava te tolo sio kia. Kamata le ke te foke talanoa e ke alu pe ia. O te foke pe ke ha mea ta malawa e ke tau sio kia. Ka kumari e anga ke na whakaukau. Koe poini mahau inga ia Tonga o ke ai mai. Manatui Tonga e ta fo i fakakaukau e ua une hulu eta vavanga mo eta tātala. Eta Polokalama koe ni, koe fakakaukau o e vavanga mo e tau kei. Pea koe ai lewa o mea i e tau kei, o hau mea ilo mo e poto, o ku tau hanga o tau kei. Pea ai lewa ai o ilo ia mo e poto o hau me vavanga, o i keiki tau kei, kau whai aki pea e tau fifiri, whekeri, hakiri, mo whekumi pea ho tau atamai. Ke iloi foi kau tama koe ni e Tonga. O ku mālohi vavanga e kau tama koe ni ka o ku ikai mālohi tau kei. Nengo nau hanga whakakau mai e nau tau kei. Hange koe ni koe na whakakau mai tau kei pe. O, koe ea ka pahe kai ke tau lao, kai ke ha ea he kai ke tau mo ui, te tau mate, te tau koe me eo ne ai ke tau mana wa. Kai ke ha oxyseni carbon, te kai foke nau tā noa ke oxysen mo carbon dioxide e taim koe. Ka koe nau pehe. So koe ea, nau ilo hue ea ki a kau, hau e ea ki tua, o ku alu ea ki he ata moe ha, pa nau pehe. O, ka ke sio e Tonga. Te kai ke nau hanga e nau tō o whakatotolo i ke whakapapau i e nau fo i Vavanga mo e nau tau kei koe ni. Hange e nia ha hunch, ha hypothesis. Ko premises, ko premise, ko foi mea, ko premise, i e talanoa whakalo si kau tau ilo i kia, ko tau li mai foi whakaukau kai toki avotes.
Pea koe vavanga, koe vavanga, ko hono tawhaake taha, koe tau ria ngai whai whakaukau, kai toki tesi. So tau toki tesi e tau tōluia ki mui ai u me alahi e u siwa kau tamako ni, na nau aita e tesi pena au tō. Pea na ta experiment, e tonga. Mana tui tonga koe kau kari ki ia he kamata koe ni, na nau ai vavanga pena au tō i he ku ui au. Koe kia ha mea ia koe ai experiment ni mai ai e uinga whasa ai nisa au. Na whapena au tō ria whakalakaulau loa tō peo o meditasio peki he foi mea koe vai i hao whangatuku re vai ia. Meditasio pe ka mai a koe ni ki he ea pe hao whangatuku te kai ke whakamoni mo tesi ha mea ta. Ka koe na tula ia kamata ai filosofia, koe mea kou whaapehea i koe he ulau ia ni. Tuku ai whaka filosofia he ku ke alu ko ia speculative o ke mama o me mamani. Ka koe whaahinga uhinga pe ni. Uhinga pe ni e tonga. Kai ke te whafoka tonga na. O ku mōne apito e whamatala e Profesa Pakutu mahino le rei ai fo i tolu konu ki ta talanoa ki ai. Ka ta alu arewa te tuku ia ke ta alu ki he toko taha whaosi ka Heraclitus. Nga ki ta whaosi ki he toko taha ko ia. Maro apito ko Anax Minis ko Anax Menes ka tau ki tuku mai e ta taikai me taha ko Heraclitus. Heraclitus, ko Heraclitos, ko whakakari ki whoko Heraclitos, ku tos, ka koe whakapalangi hau me whalatina o ku Heraclitus, ka koe whakatonga o ku Heraclitus. Heraclitus pe ko Heraclitos. Koe siana aina koe tamaya koe nahange koe kulau, na hoko mai a tonga me Efeso. Ko Efeso koe ni koe toi tapu na iaia paula mo whai ai ne ngahi whakalotu mo ne kau apostolo. Koe hawa Heraclitus ki ai, mei ai. Pea na e kau e tama koe na, koe mea e kumaarie, he na ne kau hono uesia, ai fakakaukau, ai kau lotu me kau apostolo, fe kau aki pia mo fakakaukau o e logos. Ko tohi koe a sione. Sione vahe ulo aki, vesi ulo aki. Ihe kamata ngana ia a folofola. Pia na e hoko a folofola ko kakano. Koe foi fakakaukau ia o e logos. Koe folofola. Koe logos, koe knowledge. Whamore atu pe e tonga na ke pehe o kou toi ako. Ke pehe o kou toi ako whaiwhekau, ka kou hinga pe tānoa kuia ko Heraclitus. He koe tā mai a koe na nehanga fofoa i mai e logos, foi lea koe koe logos. Pa koe tupu mai ai foi malai ako koe koe logic, koe hau mehe logos. Ka koe logos ia koe knowledge, koe logos koe mama. Pa ko Heraclitus koe foi Vavanga'i e taha e ta maka hikai ke ta ki lawe pe ke logos Heraclitus e whekau aki moene pehe ke hoko mai ai umea. Sa, ke ta whakanou ka Heraclitus, pehe e Heraclitus. Koe mea ko toa pe, koe tupu mai mei he afi o ku ulo ta e ngata. Pea koe afi ko ia, o ku ia e mea o ku ota, mau, pea koe ia e mea o ku ikai ota, o ku tae mau. Two opposites, me hange ka whakakaukau, o ku na whekuki ai harmony mo e disharmony, pe koe ota mo e disota, ihe, mea kotoa pehe mo ui, pea koe me tupu mai me he afi, pea me hangarewa o mai e fwoi whakaukau koe. Pea koe a fi moe harmony, pe koe disharmony, moe order, moe disorder, mau, moe tae mau. O ku tatakia e he fo iivia, o ku hange u whakalangi na ne hanga ui koe logos. Pea ku hange koe whakaukau ki ai pe,
pe ela klaitasia koe locos koe otua. So am koe ki tala mai ela klaitasia koe otua. Hange pe koe Aprion koe a Anaximandra. Kiki ne tala mai ea koe fo iivi koe tu mei mui o toi mei ai koe otua. Whainga i kau tamakari ki ke to o fakakaukau e otua, ka nau hanga o naturalize mo humanize e mea koe tupu mai ai umea, ki he whaahinga pe tangata pe kona tula. Ka ukulahi ange e nau kamata koe ni, koe kau naturalists na nau tui koe tupu mai ai umea pe ia mei na tula. Vaie, e prionie, e ai, afi e tamakoni. Ka ke whakamana tui tonga. Koe maari e. He ku pehe he tamakoni o ku fuhu ai two opposites. Dark and light. Night and day. Hot and cold. Ka tau pea mo tamakoe a Anaximandra. Sai. Osko ia pe tala maire wahala klaitas. Pea koe a fi mo i whekuki ai umea. Koe tupu mai mea kotoa, me he whekuki, ko ne utefto i whakaukau ia koutou e tānaki ap ki ai maui. Tupu mai mea kotoa me he whekuki, me he conflict. Pea tupu mai mea kotoa me he fihi, conflict ta ngata oku, whekuki ta ngata oku, fihi ta ngata. Pane toi tānaki mai mo whai mea ta, oku liliu ta ngata e mea kotoa pe, oku i kai ha mea e ta e liliu. Ka koe ne au whangatukuna ne pehe e hera kalaitasia. Ka koe umea koe ni, oku tatakia i he fo i iwi, koe locos, koe fo i ilo ia, kwange o kuangai whakahewa ni. Koe tupu mai e whakaukau e locos. Ka mea kou ngāwe ake e sione. Ko sione, koe kau apostolo, i he kuonga koe ni na na wako, i he kaukariki na na wako e rea o e aho koe ia koe whakakariki. Koe kau apostolo hange ko Paula na e ako filosofia na e ako. A Paula. Ngale ai ngoe tangata. E taha na e ako a Paula. Ka ko Paula koe kau tamaya mi koe tama Atenis, koe tama kariki a Paula. Ka ko tānoa ki ai. Sige tohi koe a Sione. Ko Sione apostolo na imu ai e a Paula apostolo. Ko Sione ia na e kau ia kau apostola sisu. Pia koe uluaki. Sione vahe uluaki vesi uluaki koe loko si. Koe tānoa koe kau teolosia nau tānoa e loko si. I he foi Sione vahe uluaki vesi uluaki. I he kamata a ngana e iaia folofola pia na e otua folofola pia na e kakano folofola. Loko si koe folofola koe rea. Alwe loko si ai folofola o tangata. Pia koe otua. Le tānoa ki hau ai sisu o hu mai. Ai otua i he sino sisu koe loko si. Ka koe foku mai ke a Heraclitus of Ephesus. Koe ne whakaukau mahu inga ia a Heraclitus o kune uesia a whakaukau o e lotu whakaristiane. Ko ne whakaukau koe ki he locus. Ka te whaafoke atu e tonga mao. Koe whakaukau toko taha maari a pito ni Palofesa. I whamatala kou ki hanga o mai, o ku mataki maari a pito te whakaukau atu ki he hanga koe ne Vavanga'i koe te whakaukau. Kone o mai koe tupu koe whepaki a ngahi haa koe. Koe ngā koe tuu koe ngahi mea koe ia o ku lava ke whepaki a ngahi mea koe ia pia. Ka o sen koe pantamare wai koe loko se mea koe ia. Aia ku taki mai whakaukau ia me kau tangata toko whaa koe ni o alu penia, os penia e tamai he toko taha koe ni whikatolu koe e a pa kutau whokrewa tatoria i a Heraclitus o alu rewa ia koe locos rewa. Kaku maaria a pito ai tuu e mea koe. Aia koe me mei uhinga ia koe hate whito i uhinga na manako pehea ia whutahelu i he toko taha koe ni e Palofesa. Koe me mei koe te whito i whakaukau ne o mai nei mahu inga ia e Palofesa whutahelu. Koe mui a whutaia ki he ene whai a ko Professor John Anderson
ai koe na whaia ko filosefa koe Univesiti sene, he koe filosefa ia na e manako ia Heraclitus, pia na e lere e ne urek sa lo ana ia Heraclitus, ka ne keike ne lava whau hane o whamapopo ke ai hane toho. He na e pekia ia te keike ne lava ai hane toho ia Heraclitus. Pia koe foi manako a futa ia, me he whakauhinga a Professor John Anderson, i filosefa koe amo filosefa Britania me Skotlani ko John Bennett. Koe mo filosefa ia, ki mua atu a John Bennett me kuonga mai peo o John Anderson, na pekia John Anderson e taiwa o noa. Hau fua futa ako ia John Anderson e vesi sene ni mavalu, ni mahiwa no noa no taha no ua no tolo no wha mahalo, pia foki ai a futa, ka koe ku poini, ka na e mui a futa i he whaka uhinga a John Bernard, pia mo John Anderson, mo kau filosefa na e vā aufi e nau whaka uhinga. Na keike na usio na tō ke he locus i he uhinga koe o kou o atu. Na e sio pia futa ia mo John Anderson, he ne mui ke John Anderson, John Bernard, mui pia ke he nau pe he its knowledge, ko locus its knowledge. Ka koe ngahi whakatotolo koe kia Heraclitus, o kulahi ange hono tau ka vei, ai fo i fakakaukau a Heraclitus, koe locus koe fo i iwi, hangea fo i iwi whaka o tua, ka nakenge ne puak whaka he vani, o kutu ia i mui, ihe whekuki Māori interaction ai umea. Ihe whekuki, ihe fihi, ihe ririu ta e mamotu. Ko whakaukau koe na manako a fukaia mea John Anderson, ko e ririu ta e motu. Infinite change. Infinite complexity. Infinite conflict. Ko u whakakaukau ia na keike manaka John Anderson ia ke fo i whakaukau ko ni na ai locus, ai ni ku tānoa ke. Ka koe hanga ia e ku whakauhinga a koe, o ku whakamaapopo koe ki tatau e ku whakamaapopo koe mo futa mo John Anderson, mo John Bennett. O ku whakamaapopo au ia, koe fo i te fito i whakakaukau i mui i he theory a Heraclitus koe locus, ai ni koe na Slavic ai. Pea e alu le wai e tonga a Heraclitus o tatau pea mo anax menes mortalis, koe kakai katoa ko iana nau tui o kuiai e foi, iwi mālohi me i mui e taha. Neongo o ku asi opposites mai ki mua pe asi multiplicity mai, lau lolahi mai e nau utala noa, ai kou no whai a futa aia. Pe no whai mo John Anderson mai mea. Ka koe anga ia koe e ku whakauhinga. Ka koe uhinga ni koe, he koe whatonga ngai e umea koe nikau ki lawe wha o se atu e ku tatau mai mahalo e tataimi. Whatonga e a futa. Ka ke whamoni e mea koe. Ko futa o ku tu ia ki he liriu ta e ngata. Koe ne talanoa ko toa pe he society, koe ne mea ko toa pe o ku tohi, pe ke ilo ai o talanoa pe he change. Infinitely. Ko futa, koe ne talanoa, mo e ne tohi, o ku tala. Koe uhinga koe ne poupou ia e liliu, e ku ne pehe nai ne urea pehe. Koe mea ko toa pe o ku liliu, pe o ku ikai, ke tau tuku pe ai politiki ke liriu wha na tula ka whe mau ke tau hanga liriu. Ko ngā koe uesia ia, koe u influence ia e John Anderson. O ku tui wa pea futa ke conflict, ke whekuki e umea. Koe ne whai ako, koe ne umea me tohi, o ne talanoa. Ka pau kai ke ne hanga ai hanga tonu mai fo i reaka o ku talanoa i he whekuki. Koe fihi koe ai umea o ne talanoa ke. Ko umea whaka Anderson, ko umea whaka Marxist, Karl Marx. Ko ka tamana nau fofo ai mui a Karl Marx, ko tama ko Friedrich Nietzsche, nau mui ki a Heraclitus. Pa ko mea umari e tonga i ho whehu ki a futa.
koe kauako i loa o mamani, koe kauako i loa o mamani, koe lahi taha nau tolu, na nauhanga o wako ai fakakaukau a Heraclitus. Ia, pela he mau mea ke e ia Heraclitus se kai kiu lawe kia ka koe talanoa pe fukan ke fakakaukau ke whakatupu mai. Ai mea ko ia koe mea e ko maho inga, e koe tauhanga o whamawapo katoa in ke anga fakakaukau, ki he tupu mai ai ume amo ki tautoro. Ko mea koe ki he, ko whea mea ku mo oni, ko whea hui ke he ia. Ko anga nia u te whito i tui whakasainisi, whakafilosofia, whakaako, ka nā ta talanoa ke u te whito i tui whakalotu i anga whakaukau ke tupu mai, pea mo e whakaukau whakae whananga. Ka te u whakafokia te tonga malo. Maria pito ai talanoa ko whai, pero dui mahalo ko ni kakato ia Profesa, ai ngahi tau tangata wha ko ni kuta whari ari mai, ai ngahi Vavanga na nau whakahoko i kariki. Pehange koe ko talanoa koe ki a Heraclitus o ku te Maria ba mahulong e fai whama opo koe ku ke talamai koe i he logos. Neonga na kai ke talanoa ke ai hanko futa pa me kau filosofa ki mua atu e nau whamatala. Ka kunga koe ke anga koe whama opo koe fo i iwi au ku tu. Ai koe fo iwi koe au me e foki pe me a koe ia ki he otua pe aku maari e lava e tafe mai ko e whakamatala hinga i mea koni kuta whahoko. Ka kotui ko ku ose ta taimi e Palofesa. Ka te tatok foki mai i he Polokalama hoko hiri hau ike miheni. E toki makatuunga le vai hoko atua e ta talanoa ke ngahi wa e tolu koe na e toe. Ka kotui ke taimi koe te tāo ai ki ai e mahu inga maari e apito e ni ki he takau whanongo. Ko ngahe ku oslava whakatoka mai me kau tangata koe. Ni ka teu watu ka te koe ki ka pau te ahame te whama opo mai ki mua ke ose ta time, ki ta ose ta proklama. Malo tonga ko whatonga he ope o ku lahi ngāhi tānaki whakaukau mai, ka koe ui ngā kore whamore more atu pe koe ngā koe tataki koe ni o ku whai ke ma Polokalama mo e taimi, ka ku lahi ngāhi tānaki mai, pe mo ngāhi whanga, mo ngāhi tānaki pou, kai tuku pe ai ke tok whai hanotari atu ka kou whafoki atu tonga ke a whangatuko i ta Polokalama, malo. Malo apito. Iyo, mon lahi apito. Ngana e te toki whainga pe ka pau waha ngai whehu i ai. E toki o mai he ta Polokalama hoko ke ta kau whanongo, te matat whainga ke o atu ngai tari ai. E toki whainga ke mui ki he ngahi whehu i koe kumu o mai. Ke lava ke toki o atu he ta Polokalama hoko. Ka whamaro lahi atu he lava e ta Polokalama Vavanga'i e ilo, Sivilaise koe ilo. Pe mai tau kei. O atu i he ahoni. Pe ku whamaro lahi atu mo mui mai he ta Polokalama. Te whamalo ki a Palofesa Dr. Siosiua Lafitani i he Polokalama whahe ahoni. Ka mo mea ka tau toki whelongo aki i a hiri hawike miheni he tau Polokalama. Malo apito. Malo apito tonga o whaat ka tiki mo tōko tō peu mea mai. Malo.